Iya pura kunang sri karam dewa natanan wila kang cari tekayu mangki wacara kana iya dapan lasi dekaya kang cari kanang sawiya kaya sira Bathara Wisnu nyalantar mekan beda marwantening jagat raya doa dia terkaton ni kanang cerah kekat-ketekeng balon arya teketansa we parayan macik kunang alungok paparenggi nemu wira selawan sira para jarake sinawa teki Hanuman ngaturaken sebakti dinatan keneng catur wibawa makar yang sirnarin dari mana ya teki buat teki nganike Hanuman wasana mecik kunang alungok paparang ya genduwira selawan siratuan ke hadir kuan dengin ya teki Hanuman daging mamitan lugreng di tiang itu warasidak ratu ngaturang semah majeng ringlingik cokor dewa sekadi mangkin Horita kalau itu memekul memarekan ke bawah iri-kiring jagat ayo dia pura kati mangkin Ratu aksi semah pangobaktin itu dumadik suwece ida Bathara sareng sami ditiang kalih cokori dewa manguk kerahajengan semua tinari melawan Siratuwada ini Ratu sekadi kesiratin tirta sanjiwani mana itu hari kalau kadi mangkin pedek tanggil taler titiang ring idodane mustikane sane wenten niri-kiring wewidangan diingan wewidangan bebanem karangasem sane banget tresno sihin titiang dumugi hidodane titiang lanang istri alit sareng sami sane presida raoh kari kale wenten karya pangih titiang nenten wenten kirang sapunapa sapunapi rahajeng santi ring sejeroning pikayung ingih titiang
mangkin Ratu Nunasang ring linggih Joko Dewa wenten Sang Hyang Baskara Dipati Nungangajala Joko Dewa keiringan tuk ditiang kali Sang Anoman menawi wenten ratusane pajeng baotan tibakan ring pawacana yayaning dados yen dados Ratu Kangkat aturi tuwa durus mangkin Joko Dewa ngeteling pawacana nyabuhang pawacana durus dewalan iya do kadan kawekeng puhingani kepada rumah ingit Ratu durus Joko Dewa tanah panjang cari dada udah nanak Sang Anoman Bayu temajelah kuaderengana anu mewetugat nirang suka kata ketegeng ya teduk kita marwantening jenyanan arenate Dawane keri sedani kanang siretuan tenangun punang sawija karya sampun namuarta anu dekat ini kanang karya pengentak ligit marwantening pemerajaan kemula Ngawa kunang asik kumasik para janok aja ki kanang balo pada tamu iya ya teken nimitannya suka lilai kanang atnya nenane Ratu ditiang ujah sabuk pawacana Joko Dewa necening Sang Anoman putran Betara Bayu anak ibu kejening yani lantur anak ibu ke meniro nyatuang nih untuk yadnyo nih pitegas yadnyo nih ane ada di pemerajaan agung dua karya pengatap karya ane bidan penutup karya ke baos ngapa nih dia Betara nyeneng ane melingik di pemerajaan mekayo nang lapang ngadang yadnyo karya nih subo madan peragat sing yado kuangeng nang abedik banyak subakti ngaturenganya gelak sewejo ning ngerano yang liang pekayun maniro cening ketan itu nangin malam marawanten ning ngeradaya iya ya siresang wikwara pascat ikanang yadyayan tanoleh gatini rangtir tesudo malener dawanik nana sake wanten wenten saning wetuang sungsut gedik ring pekayun wenten sabuk pawacana nido Sang Meraga Prana yan peragat kaini patut wenten Tirta Sudamala sudo ngaraning punika pebersih malo ngaraning rekan harus wenten Tirta pebersih Yugia tawane iya to pascat lawan sira Betara Siwa Norotawane wenten Tirta Sudamala ne punika patut kawawa antuk Sang Meraga Siwa ida Betara yang Permesti Guru sane patut muputang kawentenang yadnyone sane kaping punta iya ya tiketan sakit Hanoman lumaku marwanten ing swarga ananing kewaloyak-loyak dan ini ngerano yang sebut jening yani utus bapa ngalik ane madan Tirta Amerta ngalik ne madan Tirta Sudamala tanggil ring Betara Siwa kenten itu iyan dan makada dan pascat ikanang sawija karyanana yan sing yen mandir Tirta Sudamala sing madan peragat karyane cening hamuntu nyendaking pawacanan menira teken itu inggih Ratu Sugro ditiak Ratu Sang Anoman lurus matur sapunapi pekayun Joko Dewa wani wawu
usah kalau samakan dari kanang pagi naman iya tan sahangat dan pun iya tekisir bayu tabayo